Contato. Okay, mamas. Anes. Store location khal yai mo na hiya yai Bmart mo Bmart ko nga yai pai to ale ya Jio Digital Life Jio point no mention hiya ka Elindia Salon mo why opposite ipai pay chat le ya ya Airtel ji kita ka hi ya hi store pen ka yai pen hi mai ya kyang ka nga zuak na mo nga zuak na kyang sa tin chin dai ka Manipur Rural Bank building noi ai mun a hi Hello, chibay na bekun. Tutung i-video di mo hile, lamka Airtel service bangbang kipya bangbang poy mo chika. Mi pitin at hinaban tang dio video saulo kahon bolding i product kahon genmay na kay sang ni le som ni le kha January nga Airtel company ka na join na yaya new lamka pazara Manipur Rural Bank building mo aya sang ni som ni kha January ke panina kana simta i tua ka sep sung kumkuk sunga ka experience mo customer tina bangbang dot na buai na ni hiam chi kha atamzo kha hai video explanation ka thedan da na i akim bekin chu igen kim zo ke dinga bangza hiam kha gen te kisai hiya ama sa pen penina hai video kha ana it saka ana thei soma ho chik chik hiya thei lo diom lo hi jakina a thei lo te bang le ana hil son the na hi jakuna happy taka apulapan atopan hana ngai soksak ana ngai swak dingin ka hon ngin masahi olei pandinga ama sa penina Airtel SIM card mo SIM card ta iluting SIM thak lik lek number thak lik lek bang ilag dek changa bang poi mo chi kha igen masadinga ama sa penpena apoi mo hile other card mo other number other card hinchin other kha a number chau soft copy le za the mo soft copy le za the hinchin hoi kha a number phone an to le chin le za the me di hilele ami ngai live photo ngai hi chaka kha ami other na za penpenu ami hong ngai ding hinchin hoi zo changa kha after 5 minutes minute nga zo ale activate nga za the nga la hi e sim thak kha alak na kha voter le chu lak the voter kha lak the inchin ni khata limit kha voter an ni lak the mo inchin other kha ni khata khat chau lak the hilele next day chu lak non the inchin overall kha other kha nga tan lak the mo mi khatina nga tan lak the inchin then again sama banga ni khata khat lak the inchin next day chu khat lak non the hoida na hiya sim thak to ki sai kha achi ale sim thak pen kha kum bangza in la thi chi ale kha kum som le ku ka phak ngayo a date of birth wa aadhar wa mo aadhar ka ta kha kum som le ku ka phak wa le la thi kuchilowa kum som le guk chu phata in chin hille aadhar a phalo chi te kha lak thei wan lo aadhar pe na kha kum som le ku ka phak ngai chi dan a hi tuna ani na dingina sim si te mo sim si sim sumang chi te kha bangchi laki non dia number ke bangma bangchi laki non dingi chi ale asim pen kha na lak laiwa aki register na min mo example ke sim bang hitale kalak laya kha kapa mina bang kila hita zenzenale kapa ngai di mo ami ngai hi jaga kha na aki register laya na lak laiwa amin aki gel pen hwai mi penong pai ngai other to ama ngai jak bang ja ki chile live photo ngai non mo live photo nge na hi jaga kha mi phya ngai hi jaga abyong pai ngai hi na su mang zo changwa kha I na number pinu kha hong check sakte chinwa ai kwa mina ma chik a hi ke le na thiwa hi le nang min banga om china share le nang pai di china na other kha a number a same number ki banga kha na sim card pin a number ki banga hong la jiao din hoi amang pin kha ki block mai de dan hiya sim sila ki dan kha hoi kha hu chilowa sim upgrade le oma hoi pin le kha ami ngai non na sim pin kha 4G na hi ale kha 5G ka de na chi ale na sim pin kha nang mina oma hi le nang poimo di midang mina na zata hi ale ami pin poimo di ki bang a hi alai photo ngai chi ma bangina waida na hiya sim si to sim sukmang laki dan hoi teng a hi a sim card pin na sukmang so pi example a kumni paisa ke
กุมขัดไปซะจิฮงอเตียจุอลากิกนะ chance ตมามาเฮียจะก็เฮียเลคอมพานีนค่ะ data ปนะนะเอาจังค่ะกิลากิเทโลจินานะเฮีอีเทอิสามโลเลวิดีโอเป็นคันนี้ไปถุงไปว่างั้นไงโตเล็งเทไม่ดีไอ้ตนะหุ่นดีงาซิมซีเดproduct ถุมนะmobile number porting MNP ki chima Voda sim BSNL ai ke Jio te kha a number ki bang ma kha Airtel a khing the pai pin kha bang chi banga process pa ya I chale na sim pin kha Jio sim na kheng di pin kha na Jio pin a network a ngai a hing ngai lai pai do changa kha SMS pai the ti balance a ngai atom pin kha ka thedan 198 a hi Jio kha why so changa kha Jio akipan Airtel na khengde na number pin kha nang mina omdina dia le nang nong pai ngai I ken Jio pin kha aluya kila pin ami pin ngai non tuan lo sidan a hi wa bangja ka network kom ngai ai chi ale a Jio sim pin a Voda ha PSN hoi na port pin kha message sen ngai mo porting ko lakhya ngai UPC code ki chin ha pin kha lakhya ma sangai jin wai lakhya zo changa ako pin chua kha other ma ngai non mo other ma to porting bol the a hi wai zo changa Jio pin kha nang mina omlo Voda pin nang mina omlo BSNL pin nang mina omlo bang as a hi ale Jio to Jio kha name ki change thelo mo min ki kheng thelo hi jaga kha Airtel ang kheng le nang minam di vai kha Airtel le thowa hiya kamin ke minam lo injin ka sim card vai pen kha ke mina kheng thei diam chi kha question tama hiya customer te ke pan vai pen kha Airtel to Airtel a kha name change thelo Jio to Jio le name change thelo wa jaga Airtel la nang minam lo hi ale Jio le kheng thei Jio ba kheng ding wai zo changa after 90 days mo khathum china 90 days after 90 days zo changa kha Airtel a hong ki thei hile nang mena om china ma ai tana hidia porting to kisai kha porting a hi kiale sim thak a hi kiale sim si hong pai man lo chi khong na om wale kha on contact thei a hiya lam ka kho sung chu deliver le pol thei ka hiu chi le ka hon gen ti a process sung kha na porting sung pen kha ni som lenga lut mo Airtel a nong kheng nia ke pana account to le ni som lenga lut din chin wai ni som lenga zo changa Airtel hong swak di wai ki kal kha na sim pai thau di Jio pe na hi le mo jang thei thau di thil teng pai thau din chin wai zo ni som lenga zo ni changa na Jio sim card hong si din chin hong si zo changa Airtel pin khabul di na bul zo changa pai hi ma ngai bank account khong a hi kele other ai kele pan card koi mun pe na link sa hi le an number kha ki bang de ja ka boy na din lo hi chi leng thei da poi mo ma product thumi gen khina ali na dina Airtel Wi-Fi chi mo to la ya izat poi mo ma o zen le poi mo pen ma ai pen kha lamka a bang chidana wai te bang chidana kila a chale kha Wi-Fi kha chini o me cho FWA to FTTH mo FWA te chi chang kha air fiber wireless ki chin wireless tin chin wai kha wai te kha tang pia postpaid ki pek mo postpaid hin chin ama saina wai te gen masadinga FWA wai bang za manomai chale amain kha I tu kha August hiya July kha tala kha sangle zanga man te ibukale khani free chin ai ben kha omin chin hille to August kha company kha sangni le zanga supung mo sangni le zanga on supung jin wai kha Wi-Fi kha 30 Mbps ai jo 30 Mbps hin ai kha to kha 3 months and 6 days mo validity kha khathum le niguk china hin chin wai kha nalaka le 599 aman lia kha sangni le zanga na pyak do cha khathum le niguk non zat di wai zo changa kha 599 amanli ahin chin hille wai pin kha GST ngo me cho GST pin kha 18% ong hi mo 18% ong hi chin a hu chi changa kha monthly a kha monthly recharge kha 707 ong to me cho ai pin kha GST to ong hi ja ma 707 hong tung in chin wai pin kha
ตัว again sama bang wireless อตัวมันเป็นเต599 30 mbps อะฮีตัว wireless เต again เป็นค่ะเดนะเป็นค่ะ30 mbps 599มั้งไว้โลค่ะ FWA ค่ะตัวมันเป็นจินไว้ค่ะ40 mbps เลยไม่จะ40 mbps เป็นค่ะ availability ค่ะขัลี4 months and 7 days มั้ง7 days จินไว้ค่ะ588.82 ให้ดิ monthly rental ละมั้ง monthly rental ค่ะ588.82 ไว้ค่ะ GST ติงๆตัวอะฮีalso 100 mbps เลยมั้ง100 mbps เป็นค่ะ942.82 monthly จินไว้เป็น validity ค่ะคันนี้เลนิสโฮมนี่มั้งคันนี้เลนิสโฮมนี่ไว้เป็นค่ะ100 mbps จินไว้100 mbps ค่ะนี่อมินจินไว้ค่ะเฮเลเลอามันลีเรนตัลเป็นค่ะตัมโซ1178.82 บางจากตัมโซจิเล Amazon โต Netflix ค่ะไปโฮมให้เป็นไปโฮมจินไว้ validity ค่ะคันนี้เลนี่ลีให้เป็นค่ะwireless เดโม wireless เดอามันตัมเป็นนี่เบให้มันตัมเป็นจินให้ดีค่ะนะ booking ว่ามาเลยค่ะ first team เนี่ยนะเปียดีค่ะสังนี่เลยสังค่ะAda na hiya wai zo changa wifi to again te kha wifi chau zo kha wifi plus IPTV ki chimo IPTV box chi changa kha bangai chi ale TV smart TV lo te smart TV lo te kha wifi ki connect thei loi chu wifi to smart TV ki kala a box wai a connect na a box pin IPTV box ki chi hiya wai pin kha 30 mbps IPTV kha khathum le ni guk pen kha dena ka gen pen mo 30 mbps ama sa pen ka gen pen kha IPTV to le ki thwa hiya 30 mbps pen kha aizo 40 IPTV to ki thwa le kha monthly rental kha 824.82 hiya wa kha validity kha 3 months and 1 day hitin ka hon gen zung dinga saupi ngom kha dia na de khai the na ban tang dia ka hon gen a hi a atang pin kha lam ka chu 30 mbps 40 mbps ala tam to ten kha 100 mbps kilamo aja kha speed kha eloin kha TV to atang pia TV to phone khong chawa ke sanga hi jaka kha speed kha ha thun to thowa hi jaka 100 mbps IPTV te kha kilalo hollo ke customer te apan kha atam jo kha 40 mbps to 100 mbps hi zo kha I 1 Gbps kha to min jai pen kha Airtel Black ki chimo engine wai pen kha amanlia atam pen hi ya IPTV to Wi-Fi wireless te mo aki thwa pen kha 1 Gbps speed kha 4718.82 engine wai pen kha khathum sang lezalia sorry singkhale sanglia khathum chila mo booking wa male ahia wai zo changa kha 100 mbps IPTV kha 1414.82 ahia pai pen kha khalle ni som ni le gyat mo pai pen kha prime to Netflix pai home chidan ahia wai zo changa 100 mbps plus OTT sang le som book pen kha khani le ni khat ma engine wai zo kha khatom lai 300 mbps plus IPTV plus OTT kha pen kha 1886.82 engine wai pen availability kha 1 month and 10 days mo hai pen le prime Netflix to pai kho ma hi hai pen kha FWA Airtel wireless ye hi Wi-Fi kha to den again pin kha FWA engine to ani na din kha FTTH mo fiber to the home china hi FTTH pin kha ei he siam din zong na a cable go yom te mo a box ki pan ki zone te wa te kha FTTH ki chin ai te kha new connection a bang za mana chi kha ka hon gen non dinga 40 mbps kha atong pe na speed mo atong pe na kha 40 mbps engine wai pen kha availability kha 4 months mo 4 months kha na piagi kha na booking ale 2356 mo 2356 engine ajo khago ka pen kha 3534 speed kha 40 mbps to wai te kha customer tampite dot na kha wai khali piang zo changa bangza piang di chimo khali 2356 man te na book ale
anexa aman lian apyak dikha GST ting to affect ki gom khoma kha 589 apyak dikha khata zangale som gyal le kwa ma zangale som gyal le kwa na pyak zel di chidane be hwai zo changa 100 mbps kha khathuma kha 2829 ma 2829 100 mbps na de yale khathum man na buk di ai kha khat ti tiam lo 2829 hin chin hwai pin kha monthly rental kha 799 sa gile som kwa le kwa plus 18% GST hong ma hi jaga kha GST ting to monthly na pya di kha chu 943 ma 943 na pya di hwai pin kha speed 100 mbps next 200 mbps hale khathum ma na booking normally 3537 sang thumle jangale som thumle sagi monthly rental kha GST ting to 1179 sangle jale som sagi le kon pya di waina pya din chin 3537 na pya do changa kha khathum sum acha jang thei di wai do changa aman le na pya di kha 1179 chang ma chang ka thea abana kha alas na 300 mbps chile min chin mai pele khathum ngan ma ai pin kha bangza manai chele sanga le sathum le cheng sagi 5307 in chin mai pin kha monthly rental pin 1769 ai pin kha GST ting to hete kha FTT pin kha ai ke sam kha prepaid be wai za hiya FTT stock sai wai zo changa poimo pin kha wai te bang buk nuam hi taleng bang document bang poimo ai chile voter ID voter ID to driving license le zathe wai voter ID pin kha a soft copy ke sam thelo original non to yungai ki scan ngai mo in chin driving le tho azo khana zat pin u abi pin ong pai ngai hinota live photo ngai pe ka hi jaga kha mi penong pai ngai mo ai bana customer tam pite buaina mo complain wifi complain dan chi belte kha hi cha kha na wifi yo bang hong setai cho hong sia na off na on janga le pai thailo chi janga kha no kha store hongang pai na hi ke ale ASMT khape pe kyang khongai chana gen tho mo wale kha engineering te pai lo dio hiya wai kha bang chida na complaint raise di ai ja le kha na wifi na lak lai wan na register na number mo wai number pe na kha Airtel apps download di nei be wan Airtel apps download di chinwa by Airtel apps na download zo changwa kha asunga na lut changwa ye service yo home na left side wa ngai a screen console the ale console dia why a left side na lu cha service yo home in sorry service yo home in why service pin na make chong anwai kha na service tom de home di mo why pin na kha na phone number tong pin pinam din chin anwai pin na kha wifi connection pin ong dog de chu why wifi pin make di asunga na lu changwa hin to de why na hin to changwa kha anwai kha 24/7 chatom de chu ai chat pin na lu di chinwa waya kha raise a complaint chi make de mo raise a complaint chi na make zo changwa anwai pin na kha hon ki reply din chin na banga na boy na postpaid mo prepaid mo wifi mo internet issue mo hong ki chi ai te screen na console som di ai te waya hi ngai hu chi lo wa kha 1-to-1 call di na register na number ke wifi bang sa ta hile ken kalak lai ka number kha wifi pin kha 1-to-1 start ti ngai lo 1-to-1 call top di wai na call top changwa kha i call le pai lo chi kha tam zo a hiya call top changa kha pai lo chi ong lo chen call ngai di nei be wai ngai di chin wa hoi zo changa kha for wifi press 1 mo ai kele for chia kha hong pai to di choi process pen na zu ngai wana zu zo changwa kha amau kha na wifi na location on dong diu mo location dong diu jin wai zo changa na wifi router pin kha off on di khongan so de wi chu wai process na zu diu wai process na zu zo changwa amau kha local engineering ti hon refer diu mo wai zo changa amau kha nai nong pai mai di hu chilo wa system alu lo changa kha engineering te complain om lo hong pai lo diu wai kha poi mo ma thei to mo a hi wai bana tuna anexa
atop na product top na pen dinga Airtel Payment Bank ka hon gen dinga Airtel Payment Bank kha atam join kha in a familiar le ka gin tata payment bank yai kha online transaction dalai app saw mo GPay dan de WhatsApp the hiya hai pen kha bang china na hong diai chale na aadharu to na pan kha to hong pai di mo hong pai di chinwa na wai kha na account number diu kha na phone number ho himai di ahong sung le so the lo wa hiya e kha kin le ka janga saving account na le jat the mo mi tenga ching som nga chi khonga le hong koi the ong deposit the a hiya Airtel Payment Bank kha atam join elam ten kha DBT ke jang mo direct benefit transfer ti chang kha government subsidy PM Kisan a hi ke le banga job card a hi ke ale gas sum te ma wai te khonga kha ki jang tang pin chin hoi taka pa ya hi DBT linga le kha hei job card ti te government a ki pan hi mim kha waya direct ka lu mai aja ka kha boina dem lo ki ya lo chi ti om lo ma wai de kha hoi ma hiya wai lo kha I payment bank pin kha ni thei diwa hi ale atam zotin kha na thei yu kang ta phone a pata transaction ni thei mo hi le banga a phatwam nai chale a phatwam na kha tama hiya payment bank hong din waya sum saving ko di saving account hong di wai pena kha sum na ko di chin wai kum photo na kha na account na sum na ko wai pen koi dewa na zata transaction hong na bol a hi ale kha interest rate kha sanga hiya interest rate kha 7% mo hilele hoi kha 7% hi vek lo ana balance kha lak khat tak khatom ngai mo lak khat bangu sa kale chu per annum kum khata na interest rate kha 7% ani de ma hoi ma hiya ngai kha bank khong kha baki phun no withdraw chi khong deposit chi khong kha baki phun no ngai lo kha ai store ale hi the hiya hak sai lo mo azo changa kha UPI amin chin UPI pin kha ina GPay ka le link khom the ma nia jat khom the chida na hiya athinwam akim chang zo athinwam yo male ka store kha visit di ge the hiya thinop Airtel to ke saya nan de wale Monday to Saturday mo tama hina kale Monday to Saturday honggi ge ka yuwa jingkaram da kwala ki mapan ni talang ta ngatan mo ai kha ong visit the ong dot the a hi le ka hon gi na hoi bana ka gin khak lo om de gin khak lo khat gin khalo re-verification ki chi khatom chin hoi pen kha na sim card na lam na kha sota mo sota in tin nang upgrade la bol lo na sim kha hoi jaka na document ti kha re-verify ngai chi khatom me chu mai pin bang china na thei di chale kha na phone am SMS ang pai din din na phone number kha re-verification ngai hi akichi nge ale akin thela manong pai di chilo hi ale na simsidi na simong side changa na simong side hi ja ka re-verification na de kha voter ID ngai mo voter ID dan toy di re-verify nong bol di after 24 hours aka na sim pai non mai di hilele nang mina na omlo hi ale kha re-verification bol thailo a number ki bang lap thailo ai kha thei chang de poi mo ma ahia dai ki product kha ek store ka product ni te kha atam zo kha sim card to ki saya kha prepaid hi amo postpaid to ki sai kha theino omale mabana ya ki store kong sa ka hela kha Airtel store thakhat ki hongde phai pe kha postpaid ade hi hai pe kha ki kham ton lo dia hi chile mi pi de ka on de sa ka ai kha prepaid pe ma boy na nei pe ma tia de nga nai the gi hi chile ka hon gien son na hai bana alas na dina sim card si ai kale porting o hi ot GMMP ti khong male chiklai pe wa contact the gi ge ya ka number kon ko dia ai kha call lo dio aja chu i boy dai ta khong call pin kha boy wai chin aja ka hon message le chin reply pa ka hi SMS WhatsApp number here hon message leu chin hon reply di dot nop nei ten le hon dot thea pai bana I lam ka khosung kha chu deliver bol the ka hi chi le ka hon gen di thi siam lo ko mai thi ka gen kim lo dia ma ngana ngai kha
hoi don na thei cham lo wale ana replay mayun la che hiya ke mina hi le mwan ching hi atas na pong ti ti kamin mwan ching hi hai za hi ti tunia i video hi khayu kha i happy taka hai video kha phatwam pi hoi na sakale happy taka ana share mi tampi te phatwam pi thingna dia ka video hi ana share lo tin paisa lo ka hi ching ka hanggen di ti pa ke mobile recharge kha aplan ki kheng bangza ya ma oma screen tin etho mayun la 199 ki pan 199 chu omla hiya 299 omno lo mo 349 ni ta hi